So, and sa ano? Hi, kapatid. Making- Morning. Good evening. Good evening na. Kenny kay mami. Ini bawa mi. There's ice Bangla? sugar plum. Bangun ya. Do you want to smell this one? Eme bure. Ah, burinya. Crackers. But give it a bad taste. Eme bure. Nah, tanam bure. Tanam maglaga ka to. Let's go. Tara. Nabaw. Nabaw. Ha? Apple? Kaya pakabaw, pero patamalyo ka. Bawang rubay niya. Kaya mangrove. Ini sabi ko na. Walang bengi. Ako po ini ko. Ini pa bang lutang malawat na? Yan okay yan. Ayan. They always have 2-hour blocks all the time, starting at 8:30. Tipid. Yeah. Fluffy Rider. Saan yan? Hindi, drive ka. Fluffy Rider. Kala mo Kenny? Tatalantahan mo, tatalan. Yay! Oh. Let's go. Sarado na, oh, Dad, oh. Tapos meron kang libreng $350 at saka $300 credit sa mga phones. Kaya marami na namang nang mabubudol. Nebe, pero hindi kami magpapabudol, ambe. Hindi kami magpapabudol. Ay, ay, oh. Ang galing niya, no? Mga kapangers, lalakad siya. Hi. Hello. Yan ang aming Little Big Star. Oo, ah. Little Big Star ka, di ba? Pagterak mo lang pa, di ba? You are? Nano ka ba? Oh. Boss! Bye-bye! Tara na, love! Let's go! Black Friday deals. Nebe? No? Ninano ya? Ang gatalya. Ang gatalya. Asoy. Igurumos. May gatalya igurumos. Igurumos. Marimlana kayang kilwal. Di paus ka? Ano yan ang pinamalo ko? Sa ano? What? Which one? Nala?